Babalik mana? Ha? Kinontra naman ang kampo ni Manggao ang panawagan. Sige, sige. Sige. Taekwondo. Maging ang utos ni Pangulong Aquino kay Justice Secretary Laila Lima. Taekwondo. Ang pagdadapit kay Lacson sa kaso. Boxing. Boxing. Ito po ay maliwanag na naman na Ballet. Balik. Stamp your feet. Clap your hands. Hooray! Amen. Papa. Mano po. Mano po. Hold your hand. Hold my hand. Mano po, mami. Bless you. Mano po. Mano po. Oh, boxing, boxing doon. Sipa. Ya! Shoot! Gabal ka kay mami. Ya! Ya! Jump! Ay! Oh, up! Up, 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 up. Tapang yan eh, tapang. Ang karupang tumatak ni Men, pero ang ganitong kinontra ng depensa, papatrol Sesto Reña Filon. Okay na. Mano po. Oh, mano po. Mano. Bigla kasi gumagapon si Mirna Reznando. Asawa ng sinatay niya si Mano. ang Manila Bulletin. Inakay si Mirna palabas ng abogado niyang si Atty. Harry Roque. Jump! Pinagpahinga muna. Nanunumbalik dahil Hooray! yung trauma nandyan na eh. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, Kendeng. inupo sa witness Kendeng, kendeng, kendeng. Kendeng, kendeng, kendeng. sa sitio Masalay. Magdadala sana siya ng maisagilingan nang dumaan ang convoy at Chara cha cha cha. Cha 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 cha. Chara cha 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 cha. Cha 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 cha. Chara cha 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 cha. Cha itik itik. Itik itik sa Manila Zoo. 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 Palakpakan! Oh! Oh, we are flying in an airplane, looking out the window, watching the clouds go by. Flying in an airplane, looking at the window, up so very high. I love you, you love me. We're a happy family with a great big hug and a kiss from me to you. Won't you say you love me? Yay! Ito lamang. Ito lamang. Kawang big sa araw at gabi. depensa ang kredibilidad ng testigo sa cross-examination. Nagtataka si Atty. Sigrid Fortun sa paano hinayaang makatakas Airplane. ayon naman sa prosekusyon. Oh, we are flying in an airplane, looking out the window, watching the clouds go by. Flying in an airplane, looking out the window, up so very high.